من خلق السماوات والارض آسوک دے چی پیدا کری اسمان نظم کا وانزل لکم من السماء ایمان راوی تاثر اسمان دا طرف نوبو فانبتنا بی حدائق ذات بحجان رازر غنکری تاثر پریوبو بانے باغنا تازہ تازہ ما کان لکم ان تنبتو شجران نشی گرے استاس بطاقت کے رازرغن کے دریدہ بوٹین ایلہم اللہ ایدری کارنو کا ان کے اشتد اللہ مرگرینا بل ہم قوم یادلون بلکہ قوم دی چا اللہ سرنور خلق برابری یا دا حق ناوڑی امن جعل اللفظ قرارا آیا سوک دا غزا چی غزول ازمکا ٹینگا وجعل خلالا انہارا اور پیدا کری نیمینس کے نیرون سندنا وجعل لها رواسي وجوكري دليل تنغور دپار غرنا وجعل بين البحرين حاجزا وپیدا کری پمند دو قسم دریابن کے پردام ایلہم اللہ اشتر ذکارون زموارد اللہ مرگرے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر در خلقنا پوین لریم امن یجیب المضطر اذا دعا آسوک دے غزاعات چی قبلی دیر ناشار اللہ دعا کل چاہنے غاریم ویکشف سوء لرکی مصیبتنا طول ویجالکم خلفاء الارضی و گرزی تاسو پیبل پسی خلیفگان فزمکہ کی الہم اللہ اشتر ذکارن زموار سکد اللہ مرگرین قلیلا ما تذکرن دیر لگ نصیت قبل وی تاسو امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا سوک دے چلار خیتا تپتیرو دوشو دریابنو کے ومن یرسل الریاح بشرم بین یدئی رحمتیں اسوک رالیگی ہواگانی زیر ورکن کی مخیر رحمت دانا ایلہم اللہ اشتر کارون واقدار اللہ مرگر تعالی اللہ اما یشرکون اوچد اللہ دائن شریو سر شرکان جوڑیم امن یبدو الخلق ثم یعیدون آیا سوک دے چاول پیدائشور کی ہو گیا دوبارن کی ومن یرزقکم من السماء والارض اسوک تاسو لیا روزی در کی اسمان عظم کی طرفنا وَإِلَٰهُمَّ لَا اشْتَرِدْ لِكَارُنُ وَاقْدَارِ دَلَّا مَرْگَرَيْن قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو آیا روڑے تاسو یقینی دلیل ساسو کا تاسو رشتنی ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله تو اے نبی ندی عالم اسوک چھ اسمانوں کے اسوک چھ مکہ کریم پپٹو خبر باندے لیکن یا اللہ عالم دے وما يشعرون یا یبعثون ان پویرا مخلوق کلا چھ دوبارہ کلا پورتکیم بل ادارک علم فی الاخرہ بلکہ بنشر دی علم داخرت مبارکی بل هم فی شک منها بلکہ دی دائن بشکری بل هم منها عامون بلکہ دی دائن راندری وقال الذین کفروا وإذا کافر خلق ایذا کننا ترابا وآباؤنا کلچم خورش وزمگ مشران اینا لمخرجون من بخا مخار استلکی دوبارا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یقیناً وعد شوم سردام غاوزم مشران سردین مخین ان هذا الا اساطیر الاولین نریدا مگر درو کسی دزرو خلقو قل سیروا فی الارض تو آیا اگر تاسوز مککین فانظروا نگرے پیبرس سرائے کیف کان عاقبت المجرمین جس رنگ و انجام دا مجرمان خلقو ولا تحزن عليهم وخفقان مخكارا وذري بواركين ولا تكن في ضيق مما يمكرون اما کے گا پتنگ سیاکی دائی چلون ناشری کی استاب خلاف کے ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين اور دیوائی کلوئی دا وعد دوار جون یا دا عذاب کتا سرشتنی ہے قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون واتنزدیدہ شدرو برسی تاست بعض آغازاب چتا سے بتلوار غاڑے وإن ربك لذو فضل للناس
یقیناً رب خواند فضل لے بخلقو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دین دا اللہ شکر نکئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ یقیناً رب خامخاپوئی بائے چپٹی سینے اور سشری اخکار کئی وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نشتہ اس پٹ شیب آسمان کے اور نبض مکہ کی اللہ فی کتاب مبین مگر داب کتاب اخکار کی ان هذا القرآن یقینا قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیانی بنی اسرائیل وانے اکثر الذین هم فی یختلفون آڑے مسئلے شری بائے کے اختلاف کئیم وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یقیناً قرآن خامخواہ ہدایت دے اور رحمت دے ایمان والو لرام ان ربک یقضی بینہم بحکم یقیناً ربا فیصلو کی دری درمن بقیامت کی بخل حکم وهو العزیز العلیم اللہ ضرور علم والدین فتوکل علی اللہ نزعان اسفار پا اللہ باندے انکا علی الحق المبین یقیناً تے پا حق کار باندے انك لا تسمع الموتى يقينا تعرى النشكل موتا ولا تسمع ثم دعاء نار والكل شيء كنت ربلني اذا ولوا مدبرين كلشوغزي شاكونكي وما انت بهاد العميان ضلالتين انيتو رب بشكون کے رندول ردائد گمراہنا ان تسمع تعرى النشكل الا من يؤمن بآياتنا مگر آشات شیمان لریزم پایتنو فهم مسلمون بیاد آیتا بداریم کئیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَكَلَ چران ازدیشی فیصلت قامت پر خلقوم اخرجنا لهم دابتا من الارض رو باسو منگا دیل ریاوزنا وردز مکنا تکلمون دری سرب سخت خبری کئیم ان الناس کانون بیاتنا لا یوقنون دادری وجنا چدا خلق زمون پایتن وانی یقین نکیم ویوم نحشر من کل امت فوجا اب کمر شراجم بکم دار امتنا یوڈلا ممن یکذب بآیاتنا داشانا چزم آیتنا درو جنگنی فهم یوزون دیوا تقسیم دیشی پا مختلف ایسو کیم حتی اذا جاؤن کلشدی راشیم قال اللہ بد تپوس گیا کذبتم بیاتی آیتا زمایتنا درو جنگل ولم تحیطوا بها علما تاسوا بخبر لم نورا گر کریم اما اذا کنتم تعملون وکنسا عملون کولتاسو وقال قول علیہم بما ظلمون عرابشی فیصل دازا پری پسوز ظلمون ذری فهم لا ينتقون دیوائس خبر نشکلیم علم يروا الى خلق دمم نگوری انا جعلنا اللیل لیسکنون فیم چمگا پیدا کردی شپتی والا دیا بار شریف کے رام کی والنہار مبصرا وزرنا والا شریف کے کسب کی ان فی ذالک الآیات لقوم یومنون یقیناً پر نظام کے دلیل قوم درا شیمان روڑیم ویوم ينفق فی السور وپکمر شبکے بوشی بشفیلائکیم ففزع عنه بيده من في السماوات ومن في الأرض اسمان وعلى عظمك وعلى إلا من شاء الله مگر اسوک شاء الله غواری دائی بچکول وكل نتعو داخرین اطول برازی اللہ تعجزی کون کی وترى الجبالین ترغون تحسبها جامدة چکمان فکے تکلک وهي تمر مر السحاب آب اور تیری پشاند تیرے دل دور یزم سن اللہ اللذی یتقن کل شیء گوڑے جوڑ خدا اللہ تعالی چی مضبوطی پیدا کرے ارسیزم انہو خبیر بما تفعلون یقین اللہ خبردار دے پائے کارون چی تاسوی کوئے من جا بالحسنت فلو خیر منعام چاشرات لکل پا قیامت کے پا خیستکار دل پارا غور بدلی دائے دوجیم وهم من فضع يومئذ آمنون ادا خلق بد گبرات تغرزن پامنویم ومن جاء بالسیئت او کچارات لنک قیامت کی بغٹ بدین فکبت جو فی النار وبغرز ولشیدین مخون پور کی
هل تجزون الا ما كنتم تعملون ولکی وبدل نشیدر کے تاسو مگر عملون چتاسو کول قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها و نبی یقینا ما تعمر شعرهم چی بندگی و خاص کوم در رب در خار حغر رب دے چدیل عزت ورکرے ولہو کل شئین و دعب اختیار کے ارسلیم وامرت ان نکون من المسلمین اما تعمر کر شعر جزد شمد تابداری کون کن بعمل کیم وان نتلو القرآن وما تعمر شعر چی قرآن ببیانوم فمن احتدى کچاید آیتون دا قرآن فإنما احتدی لنفسهم یقیناً ہدایت ممین اخبل فیل لرام ومن ضل فقل انما انا من المنذرین السوق چی گمراشد قرآن نوتوا یقیناً زخو بس دیر ورکن کنائم وقل الحمدللہ ویتول صفتنا دولوحیت دی واللہرین سیوریکم آیاتی ذرج خیبہ اللہ تعصقل دلیلنا فتعرفونا نتاصب پی جنئی وما ربک بغافل انما تعملون نرسارب غافل دائمرنا چتاسوی کوئیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین دایت ندی داغ کتاب چ بیان ان کے دے دا حق و باطل نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون بیان من پتاوان دے بعد دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون نام فرشتیا سرام د پار د فیدو دای قوم چی مان روڑی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یقینا فرعون لوی کڑوا پائز مکہ کے او گرزلو سیدن کی رائے مختلف ڈلے کمزور کولی یو ڈل دائینا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم علا لولی زامن دائی و بحیا کولی زنان دائی انہو کان من المفسدین یقیناً دیو د فساد کو ان کو نام ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض اغختم احسان کو باشا چ کمزوری شو بائے ملکے ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين او گردو آغیل رام مشران دین او گردو آغیل روارسان دائے ملک ونمکن لهم فی الارض او طاقتور کو مودی لرا بزمکہ کے ونری فرعون وہامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون او خیو فرعون و حامان تا او دائی لخکر ہوتا دا طرف داغ بنی اسرائیلنا حق شے چیدی تیرکولا واوحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی او پٹ حکم لے گا منگا مور دا موسیٰ علیہ السلام تا چپے ورکوا دے بچی لرام فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ نو کلچی ویرگی پدباندے
نواشوا دلرا بدریاب کے ولا تخافی ولا تحزنی او میری گا دد ہلاکی دلنا او مغم جنکیا دد بجدائے انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین یقیناً منگا واپس گرزون کیوں دلرتا تا او گرزون کیوں دلرا د پیغمبرانو نام فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا روچت کو دلرا دایو بونا فرعونانو عاقبت دارے چشی دلرا دشمن نو غم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين یقیناً فرعون و حامان او داغی لخکرے اوڑے خطاکار وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اویل خزید فرعون دا یخوالے دستر کو زمارے استابئیم لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا امید دے چھ نفع براکی منگتا یا بے اگزو بشانت دبچیم وهم لا يشعرون او حال دارے دین پیدل واصبح فؤاد ام موسى فارغا او شو زړه د مور د موسی علیہ السلام خالی صبر نام ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها یقیناً نزدے وا چخام خاخ کار کڑے حال داغ کلک والے نوے راو سے داغے بدڑ لتکون من المؤمنین دادی دا پارا چشید یقین کو ان کو نا دا اللہ پوعدا وقالت لأخته قصیم ویل مورد موسیٰ علیہ السلام خور داغتا ورپسی دام فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون نائے قتل دتا دلرنا او حال دائے چدا فرعونیان نپیدل چدائے خوردام وحرمنا عليه المراضع من قبل او بنکڑو منگا پدبانے پیور کو ان کی زنانا مخی درات للو دمورنائے فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم نویل دا خوریم آیا خیم زتاوستا او کورنے پالنا بکئی ددستاسو دپارام وهم له ناصحون آغیری دد پارا خیر خواہان فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن واپس گرزو منگا دے دا مورتا دید پارا چی یخشی سترگی دا گئے اور نغم جنکی وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور دید پارا چی علمی زیاد چی برے خبر آئے چی وعدہ دا اللہ تعالی رشتی نظام لیکن دیر دخل کنا نپوئی
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ارگل چور رسید موسیٰ علیہ السلام مخبلی زوان تاو برابر زوان شم ورکڑمونگا دتا پویا د فیصل و علم د دین وکذالک نجزی المحسنین اور دا سے بدلا ورکونگا خیستکار کو ان کو تام ودخل المدینة على حین غفلت من اہلها اور داخل سے موسیٰ علیہ السلام خار د مصر تا پا وقت غفلت کی دوسیدن کو دائینا فوجد فیها رجلین یقتتلان نوی مندو پائے کلی کی دوسڑی چی جنگ کاؤ هذا من شیعته وهذا من عدوه دا اوسڑے د قبیلی د موسیٰ علیہ السلام نو دا بل داغ د دشمن نو فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه نو فریادو کو دتا کس چی د خاندان نو پا مقابل دائے کس کی چد دشمن نوم فوکزہ موسیٰ فقضى علیہم نو پا مکو آغل را موسیٰ علیہ السلام نو ختم کا اللہ تعالی عمر داغم قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ویل موسیٰ علیہ السلام دا خودے دا عمل دا شیطان نام یقیناً شیطان دشمن دے گمراہ کا ان کے دے اخکار رے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ ویل موسیٰ علیہ السلام اے ربا ما نقصانوں کو دخبل زان ما تا بخنو کی نو اللہ تا بخنو کرام انہو هو الغفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین ویل موسیٰ علیہ السلام اے روام پس سبب دائے چتا احسانات کری بمان ہچرے بنشمزو مدد کو ان کے دا مجرمانو فاصبح فی المدینة خائفا یترقب نو سبائے کو بائے خار کی یریدن کیوں انتظار کو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ ناگہا سڑے چھ مدد غختلو ددن پرن بیائی چغی وحلی دتان قال له موسیٰ انکا لغوی مبین ویلدت موسیٰ علیہ السلام یقیناً تو خامخا سرکشی اخکارام فلما ان اراد ان يبطشا بالذي هو عدو لهما ارگل چیرادو کڑ موسیٰ علیہ السلام چیرونی سیہا کس چی دشمن در دوارو دے قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ویلا غے موسیٰ تغواڑے ما قتلے لگا چی قتل کرے تا یوتن لرپرن ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين
تنواڑے مگر دا چشیت زوروری کو ان کے بد ملکی او تنواڑے چشید اصلاح کو ان کو نام وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى راغے یو سڑے دلری طرف ترے خار نمنڈے والے قال یا موسیٰ ان الملأ یاتمرون بک لیقتلوک ویویلی موسیٰ یقیناً مشران در ملک جرگ کئی ساپ بارکی دیر بارش طاقتل کی فخرج انی لک من الناصحین اوزاد دے ملک نائقیناً تالران دا خیر خواہ نیم فخرج منها خائفا یترقب ودے داغ دے نائری دن کو انتظار کوم قال رب نجنی من القوم الظالمین ویلے روام بچ کی ماں قوم ظالمانو نام ولما توجہ تلقاء مدین ارگلاچ مخیکڑا طرف دا مدین تام قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ویل امید دے رب زمان او بخی ماتا برابر لار دا مدین ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسقون ارگلا شرو رسیدو بود مدین تام وی مندر دائے پخواکی اور ڈل دخل کو نام سیراب والحیغی اخبل سارو لرام ووجد من دونهم امراتین تزودان اوی مندر دائینا اخواہ اور دو زنانا منکو لاغی اخبل سارو لرام قال ما خطبکما دو تو اس کار دے ساسو چساروی نو بگوئے قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر دی منگو بکول نشو گولے تردی بولے چی واپس راشی دا نورشپن کی واپس لاڑشی راشپن کی او پلار زمگا بوڑا دے زوڑم فسقا لہما ثم تولا الى الظل نو دو سیراب گراغی لرساروی پخپلا او بیائے پنائی حاصل گرائے او سوریتان فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ویلے رب زما یقیناً زم حاغتا چرا لے گی تما تسخراک محتاجم فجاءته احداهما تمشي على استحياء نراغ لدتا یودائی جنکونا را روانا بڑے رحیاوان دے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا دیویل موسیٰ تیقیناً زما پلار تارا بلیم دید پارا چی بدل در کی تال را دے وزدائے چی تامن لسراب والگریم فلما جاءه وقص عليه القصص ارگل چی دیر آگے آغتاو بیان اکڑ بابانی اخبل تفصیلی بیان قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اغوث یرمکو دلتا بشوت دا قوم ظالماننا
قالت احداهما یا ابت استاجره ویلیو دائے دوارو جنکو نائے پلارا دے زان سر مزدورو گردوام ان خیر من استاجرت القوی الامین یقیناً غراہا چتزان لمزدور جوڑے دا طاقتور امانت دار دے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین ویلغ یقیناً زوارم چپا نکاح سردرکم تاتا یود دی دولونا علان تاجرنی سمانیہ حجم پدی شرچ مزدوری بکائے تزمان سرات کالام فإن أتممت عشرا فمن عندك نکو پورا کرو تا لس کالان دا بستاد طرف نیسانویم وما أريد أن أشق عليك ازن غارم چس گران کار کے دم پتاوانے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین زرد ابم میں تمال رائے انشاءاللہ دنے کانونان قال ذالک بینی و بینک ویل موسیٰ بس دا لوز زماستا درمیان ایما الاجلین قضیتو فلا عدوان علیم ہر یو دل دوارو نیٹو چما پورا کر نوی جاتے کول پماوانے واللہ علام نقول وکیل او اللہ دے پائے خبرو چمگوائیو زموار فلما قضا موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا اور کلا شپور اکڑ موسیٰ علیہ السلام مرستن نیٹا اروان شو سر دخبل کورنینا نویلی دا طرف دا تور غرنایور قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا ویویل خپل کورنیتا ایسار شے یقیداً مالی دل دے ورم لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون کی دیشی زراؤڑم تاست دے ور دخوانس خبرم یا روڑم سروٹ کا دور دی دپارا چتا سوزان گرم کے فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکت من الشجران ارگل چدے راغ غور خوالا آواز و تورکڑیشم دغاڑی دا کندنا خیغاڑا پا میدان برکتی گی دا طرف دا وننا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین چھے موسیٰ یقیناً ز خبری کو ان کے مستاثرہ ز اللہم رب العالمین یم وان القی عصاک او غرد اخبل امساریم فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب ارگلی سے دولی دام سا زرزر خدیدا گویا کی دا چمچمارو اگر زید شاک ان کے اوشاد نگدل یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الامنین ویل اللہ موسیٰ مخامخ شو یریگ ما یقیناً تید امن والونا اسلک یدکا فی جیبکا تخرج بیضاء من غیر سوء
ورننا باس لاس بل پگریوان مخبل کے رو بوزیات تکسپین بغیر صد نقصان نام وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اور جوخ کردان سراخ پلے مٹے پوخ دیا رکیم فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ندادوا معجزات دی ساد رب دا طرف ندی فرعون و غٹانو دا قوم دا غطام انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً آئی دی قوم دیر نافرمان قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون ویل موسیٰ علیہ السلام ربا یقیناً ما وجلے داغین یوتن یریگم شائی ما قتل کی دا بدل کی واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا ارور زما ہارون السلام دیر صفاد زمانہ بجب کے فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون نولے گا دے ما سرا مدد کو ان کے زما تصدیق کریم یقیناً یریگم چدا خلق بما درو جنگنی قالا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ویل اللہ تعالی زردیک لکم زشتا مٹ ستابر اور سرام اور درکم تاسو دوارو لرا یورعوب ننشیر سیدہ فرعونیان تاوسط بیس ضرر بآیاتنا انتما ومن اتبعاکم الغالبون زید وارا زما پا موجزاتو تاسو تابدار بغالبین فلما جاہم موسیٰ بآیاتنا بینات ارگل شراغ دی موسیٰ علیہ السلام زمون پا موجزات اخکارو سرام قالوا ما هذا الا سحر مفترى ویل فرعونیانو ندی دا مگر جادو زان جو کڑے شوے وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین اور نداور ادلے منگا دا خبرات توحید پا مشرانو مخکنو خبلو کے وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده اویل موسیٰ علیہ السلام رب زمارے خپو یا پاغشا چراوڑی ہدایت لرا خاص داغد طرفنا ومن تكون له عاقبت الدار او پاغشا چوی آغد پارام خان جام دکور رستنیم انہو لا یفلح الظالمون یقیناً نشیبش کے دے ظالمان وقال فرعون یا ایہا الملو ما علمت لکم من الہ غیری ویل فرعون غٹانو دا قوم زمان زنیم خبر تاصل را پبل مددگار زمان سیوان فاوقد لی یا حامان علی الطین نبل کمال رائے حامانا پخٹبان اور فجعل لی صرحا لعلی اطلع الى الہ موسیٰ نجوڑ کماد پارائے و دنگ زیم دیر پارا شوخ جمزو پہلاہ دا موسیٰ پسیم وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ایقیناً زگمان کم پد درو جنونا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ علو یوکڑا دے فرعون و دد لخکرو بازمک کے پنا جائز سران
وظنوا انهم الینا لا یرجعون وعقیدہ و ددی شری بمن طرف تارون گرزولی شیم فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم انیو منگا دغ فرعون و دد لخکریم اغرزول منگا دی بدریاب کیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو گورا چسرنگش آخری انجام دا ظالمانو وجعلناهم ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون او گرزول منگا دی لرا پیشواگان چ دعوت کئی ورتا او پرز قیامت بدی سر اسمداد نشی کے دے واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين او پرلا بسے اولے گمون پدی بسے پدی دنیا کی لعنت او پرز قیامت بہم دی دبد حال نویم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ یقیناً ورکم گا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات پس آئینا چی حلاکڑم گا پیڑ مخکنیم بصائر للناس وہدا ورحمتا لعلہم یتذکرون دا کتابو دلیلنا دا پوئے دا پار دا خلق و ہدایت و رحمت دی دا پار آئیچ دا خلق نصیحت قبول کیم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين نیتو پا مغربی طرف کی کلچ اسپارمونگا موسیٰ علیہ السلام تکار در رسالت انیتو دا حاضرین نپاغ وقت کی ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن پیدا کرمگا نور پیڑائے نوگدو تیر شول پائی بانے عمرنا وما كنت صاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين انوے تو دیرا پا مدین والو کے چیز دکڑی تاغینا زمدایتنا لیکن وہ منگار لیگن کی تالرام وما كنت بجانب الطور اذ نادینا انے تو پجانب دتور کے کلش آواز ورکم موسیٰ علیہ السلام نرد کتاب ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون لیکن دولی گلی منگت رحمت ساد رب دا طرفنا دید پارا چی یرور کے قوم تا شند راغلی غیتا حس یرور کے ان کے ستان مخیم دید پارا چی دی سنسیت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا او کنے دا خبر آئیشو برسید خلق تس مصیبت پسودائے بد عملنو چھ مخیلی گلی دلا سنو دیم نوائی بعد دے مصیبت پا وقت کی چھے رب زمون لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین تاولین ذالک منتا و رسول نمون با تابداری کڑے استاد آیتونو منبود ایمان والونا فلما جاءهم الحق من عندنا نوار کل شرائع دے خلق تا حق قرآن زمد طرفنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ نویل دی بیعتراز کے ولی نور کی دی نبی دا بشاند آئے چور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، آیا دی کفر نو کڑے پائے کتاب چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تمخی دا قرآن نام. قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، ویلیو دی داد و جادو دی امداد کڑے دیو بل سرام، ادیوے منگا پہریو بانے کفر کہوں. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. تدی تو آیا بس روڑے تاسو یو کتاب چد طرف دا اللہ نویم اوخ ہدایت والی دری دوارو کتابوننا، نصبا داغی تابدار شم کتاسو درشتینونا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. کدی استاس خبر قبول نکڑیم نپوا شائقین دی تابداری کی دخواہشات اخفلوم. وَمَن نَّضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اور سوکھ لے گمراہ دا شانہ شروانی پخفل خواہش بسی بغیر دا دلیل دا اللہ دا طرفنا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم ظالمان ہوتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً پر لپسی بیان کرے منگا دیتا وائنا دا وحی دیتا پارا شدیت نصیت اخلیم. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، آکسان چی ورکڑو منگائی لر کتاب مخی در قرآن نام ای بائے اخبر کتابانی ایمان روڑو. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، او کلچے لستکے دا پدی بانے دا قرآن دی وی منگا ایمان پدروڑو. انہو الحق من ربنا، یقیناً دا قرآن حق دے زمد رب دا طرفنا. انا کننا من قبلہ مسلمین، یقیناً وہ منگا مخی در قرآن درات لنا اسلام لرن کی. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، دا کسان ورکی دی شدید ثواب دا عمل دی دوچن پسمو دائی چدی صبر کرے دے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دفقی دی پخیستکار سر بدئی لرام اور داغ مال نچم دیل ورکڑی خرچم گئیم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کلچ ووری دی سبے فیدی خبریں مخڑی دائنا. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وَإِذِ مُنْ لَازَمُنْ عَمَلُنَ لِيَوْ تَاسُ تَپَارَ اسْتَاسُ عَمَلُنَ لِيَوْ جُدَائِ دَزَمُنْ وَاسْتَاسُ تَرْمِيَنْ. لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، نغاڑو منگا مرگرے یا خبر طریق والد جاہلان سرام. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً تو اے نبی نشے رسول حق تاغ چال رائش خوخیت، لیکن اللہ تعالی حق ترسی چال رشواری. وہو اعلم بالمہتدین، اللہ تعالی دے خپویا پہ ہدایت مندن کو. وقالوا ان نتبع الهدى معك ان نتخطف من ارضنا، اوائی دا مشرکان کم تابداریو کو دا ہدایت استعمر کرتے آکے اوبا تختولی شوم دخبل ازمکینا.
اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا آیا زین دے ورکڑے مونگ دی لرا حرم امن والدے راخ کلی کی دی شائے تا میوید ہر قسم رزق دے زمون دا طرفنا ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دینا نپوئیگی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اور دیر ہلاکڑی منگا کلیم چد حدنا تیرشو بریخبل جن دنیاوی کے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ندغدی دائی کندرات او سیدل پکی نرشوی دائی نرسوم مگر سلگواخ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ او منگا آخری وارثان دائد ملک وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا انو استعرب حلاک ان کے ریٹو لکلو تردیش لے گلے دائے پمینس کی اور رسول یسلو علیہم آیاتنا شبیانی پدی بان آیتنا زمون وما کننا مہلک القرى الا واہلها ظالمون انیو منگا ہلاک ان کی دکلو مگر پدا سے حال کی چدائے اوسیدن کی ظالمانی وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وهاج درگڑشی تا استسسیدنا دا معمولی فائدہ دا جون دنیاوی اور ڈول دا غیر وما عند الله خير وابقى نعمتنا شد اللہ تعالی سردی غردی و ہمیشہ باقی افلا تعقلون آیا فسعقل نکارنا لیتا سوم افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی آیا غصوک چی وعد کرم واسر وعد خیستان وغم خامخ کی دن کے داغیرین کمن متعناه متاع الحیات الدنیا پشان دا شاکی دیشی چی فیدی ورکڑی مغالرا فیدی دجون دنیاوی ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیاغد قیامت پرز وید حاضر کرشون بازاب کے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اپکم رض اللہ بدیت آواز ورکی نو بوئی سشو زما شرکائیں چتاسو دعوی کولا چداد اللہ شریکان دیم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا وبيا كسان چپرش پائی بند وینا عذاب اے رب زمانگا دا کسان دی چ گمراہ کڑیو اغوینا گمراہ کڑی منگا اغویناہم کما غوینا گمراہ کڑی منگا دی لران دی گمراہ شول گسنگ چمگا گمراہ شویو تبرعنا الیک ما کانو ایانا یعبدون من بیزاری پیش کو تات دینا نو دی من لرا عبادت کون کی وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم او بویل شیر او بلے شریکان ستاسو چی بندگی مولکولا دی بائی تاواز ورکی نائی بیس قبل والیونکی دی لرام
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون او بینی دی عذاب لرام نا افسوس بکئی ارمان دے شری ہدایت مندلوے توحید وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ او بکمرش اللہ بدیل آواز ورکی و تبوئیم سرنگی جواب ورکڑو تاسو پیغمبرانو تا فعمیت علیہم اللمباء یومئذ فہم لا يتسالون نو پڑ بشی ددینا دلیلنا دری بدغرم دیوا دیو بنا تفوسنم نشکولیم فاما من تاب وآمن وعمل صالحا نو چاچ توبہ کرے د شرک نہ ایمان راوڑے او عمل گڑی مطابق د سنت فعسى ان يكون من المفلحين نو نزیدہ شابئی د کامیابنا وربک یخلق ما یشاء ویختار عرفتا پیدا کئی سجیو غاڑیم اور کئی سجیو غاڑیم ما کان لهم الخیارا نشتر مخلوق لرائس اختیار سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شری و سر شریکان جوڑی وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون اور افسا عالم نے پائے چپٹی ددی سینے آغاشری اخکار کئی وهو الله لا إله إلا هو او خاص اغا اللہ دے نشتا اقدار دبندگے سوا داغنا لہ الحمد فی الاولا والآخرام اغدر صفتنا دخدائی تولی بدنیا و باخرت کی وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او خاص اغلرا اختیار دے فیصلو آغتبہ گرزول شیطاسوم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ وآیتاسو پوئیم کو گرزی اللہ پتاسو مانش پا ہمیشہ تروز قیامت بوریم من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء نسوک دے اختیار مند اللہ نسوا چراولی تاسو لرا رنا دنورم افلا تسمعون آیتاسو خبر نوریم قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة تو آیا تاسو سوچ کرے کوگر زی اللہ پتا سبانے روز ہمیشہ تر قیامت روز بورے من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیم نسوک دے اختیار من دا اللہ نسیوا چراولی تاسو لرشپا چھپائے کے آراموں کے افلا تبصرون آیتاسوی نینام ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذا وجد رحمت اللہ نا جوڑ کرے ساز باراش پاور دیر پارا چرام کوئے پائے کی او دیر پارا چلٹوئے سفضل اللہ او دیر پارا چل اللہ شکر کوئے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اب کم رد شواز بور کی اللہ دیتا او بوئیم
سشوا شریکان زمان چتا سدا کولا دائی شرکت ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم رب باسو منگا دہر امتنا شہادت کا ان کے نوبو ایو مشرکان تا روڑے تاسو دلیل نخبل فعلموا ان الحق للہ وضل عنهم ما كانوا يفترون دی بپوشی یقیناً حق د خدائی توب دی اللہ رے اروک بشی دی نہا شرکا شری صدرو جوڑول ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم یقیناً قارونو د قوم د موسیٰ علیہ السلام نام نزیاتیوں کو دلی بخلاف کے وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوى اور کڑو منگاغتا دا خزانونا دمر مقدار چی یقیناً چابیان داغے بدرنی پیوڑلا خاندان دا قوت اذ قال له قومه لا تفرح کلچویل دتا قوم ددوم خوشحالی مکوا بتکبر سرا ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ تعالی نخوخیا خوشحالی کا ان کی بتکبر سرا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الاخرہ اور کوشش کا پائے کار پاغسیس کی اللہ تعالی درکڑے کو رستنے ولا تنس نصیبک من الدنیا اما یہ روا حصصتا دا دنیا نام واحسن کما احسن اللہ الیک اور احسان کوا لگ سنگ اللہ تاثر احسانات کریم ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین عملٹوا فساد کو البزمک کی یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی فساد کو ان کی قال انما اوتیته على علم عندی ویل قارون یقیناً راکڑشی ما تدامالنا دوجد علمنا چی خاص ما سردے اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا آیت نہ پوئی گی چی یقیناً اللہ تعالی ہلاکڑی ددنا مخ کے د پیڑونا سو چ سخدو ددنا پطاقت کے اوڑے جمع کو جمع والا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اور تپوس بنشی کے دے دا گناہن دری دا مجرمان نام فخرج على قومه في زینته نراود دے پخپل قوم نے پخپل ڈال ڈال کے قال الذين يريدون الحياة الدنيا ویلا کسانو چغختے جن دنیاویم یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم ارمان دے مونگ لروے پشان داغ مال چور کڑشے دے قارون تا یقیناً دے خاون دبرخی لوئے دے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا او الائے کسانو چور کڑے شوائی تا علم دا توحید ایمان تبائی دا تاسو لرام ثواب دا اللہ دے بہتر آشا لراش ایمان لریم عمل کی بتابدار سنت
ولا يلقاها إلا الصابرون انشی ورکے دے داسی ثواب مگر صبر نہ کتام. فخسفنا به وبداره الارض نخخکم گاد لرا در ٹول کوڈ لرا پزمکا کی. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نو دل راحس دلا چ مدد کڑے د سرا د الله ن سیوام انو دے بخپلا د بدلا وسن گنام. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. اور صبا کا ایک سانو جرمان کرو دد مرتبے پرن ویلے ہے افسوس یقیناً اللہ تعالی فراخی رزق شال رشو واڑی د بندگان خپلنا تنگئی. لولا من اللہ علینا لخسف بنا کیسان نکڑے اللہ تعالی پمگان بیم پزمک کے خکڑے وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تبائی دا دی لرا یقیناً نشی بچ کے دے کافران. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. داکور رستنے ورکو منگا داکور خاصائے کسانتا چنواڑی لوئی کول پزمک کی او نفساد کول. والعاقبۃ للمتقین او انجام د خوشالے دے د پار د متقیانو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها. آشا شرات لکڑو پخکار پخیستان د پار بئی غرا ثوابنا دائے دوجیم. ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. اور چاچرا رات للکڑی پبدائے نو بدلن شور کے دائے کسانو تا شاملون کڑی ناکارام مگر حغا شدی سنگا مالون کول. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. یقیناً آغازات چی فرض کرے بتاوانے رسول قرآن خام خا واپس بگزی تالنا زید واپس ایتا. قل ربی اعلم من جاء بالہدا ومن هو فی ضلال مبین. تو اے رب زمان خالم پاشا شرات الکڑی بہدایت او پاغشا چی بگمراہ اخکار کے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. او میں ان لرتائے نبی چراو بر اگلے گلی شتا دا کتاب مگر دا وجہ دا رحمت دا ربستانا. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. مکے گا تو مددگار دا کافران. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. اواد نڑی تال ردا کافران دا اللہ دا ایتننا پس دائنا چ نازل کرشی دی تاتا. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اداوت کوا خاص پل ربتا و مکیگا دا مشرکان اندرلنا. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ.
اور آمدت شموعد اللہ تعالی سرا بل مددگار تام زگنشت حقدار دبلنی سوا داغنام کل شیء حالک الا وجہام ہر یوسی فنا کی دن کرے ما سوا د مخداغنام لہ الحکم وإلیہ ترجعون خاص اللہ در اختیار دے فیصلو خاص غتبو گردولی شیطاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا گمان کئی خلق چپری وخو دیشی پدی وجہ چی ویم ایمان راوڑے اور حال دارے چی پدی بس امتحان شکے رے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً امتحانات راوسی من پائے کسانون چی دین مخیوم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ نو خامخواہ کار کئی اللہ تعالی کسان چی رشتنی یو خامخواہ کار کئی دروغجن ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون آیا گمان کیا کسان چکئی بدکار ہے چخلاص بشیدی زمین دازابنا بدہا شدی سفیصلہ گئی من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت سوک جاقید ساتی دا اللہ دا ملاقات یقیناً نیٹا دا اللہ خامخارات دن کے دا وهو السمیع العلیم واللہ سوری بار سپوئے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه اور چاچ زان اکڑو دا اللہ دین نپارا یقیناً زان کڑی اخبل فیدے لرام ان اللہ لغنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی دے غنی دا مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم او آکسان چی مان راوڑ دے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا لرکوم زددینا بدے ددیم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ او خامخا بدلی ورکوم زدیتا دا خیستا عملون شریک ول وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اوکلک حکم ورکڑے منگا انسان تا دمور ابلا سرا دا خیستا دنے کے کولو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اک زور کی دی بتا بانے دی دپارا چی شریک جوڑ کے ما سرحا غسوک چی نشت تال رضائی پا شرکت بانے اس دلیل نو خبر اممان زید وارو اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خاص ما طرف تاستا سورا گرزی دلیم نو خبر بکم تاسو پائے کارون چی تاسوی کوئے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین آکسان چی مان راوڑے عملون اکڑی مطابق دا سنت خامخا داخلون بزدیدنا بجماعت دنیکانو کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ اور بعض دخل کنا غسوک دی شوائیم ایمان راوڑے منگا پا اللہ
نو کل چه سو تکلیف ورکړي شي د الله په لار کې نو ګرځي دے فتنه د خلقو پشان د عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم او کراشی سے امداد ساد رب د طرفنا خام خادی و یقینا مستاس مرگریو اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین این دے اللہ تعالی خپو یا پائے چپسینوں دخل کو گریم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ او خامخا اخکار کی با اللہ تعالی خلق چی ایمان راوڑے او خامخا اخکار کی منافقان خلق وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اوائی کافران مومنانو تام را روان شے زمگا پلار نو منگ بوچت کوستاسو گناہو نبزان وما هم بحاملین من خطایاهم من شیم اور ندی اغی پورتکون کے د گناہنو ددینا حصے انہم لکاذبون یقیناً دی خامخادرو ویم وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ او خامخا پورته بکی دی بوجنا د گناہوں خپلو نور بوجنا سرد دای بوجنا خپلونا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ او خامخا تپوس بوکڑی شیدینا د قیامت پر دای چسی دی سترو جوڑیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام دا قوم تا نیسار شپائی کی زر کالا ما سوا دا 50 کلوننا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ نونی ولاغی لر طوفان دوبو حال دارے شری ظلم قوم فانجیناہ اصحاب السفینۃ وجعلناها آیۃ للعالمین نبچ منگا دے او کشتے والا او گر ظلم دا واقع عبرت پار دا مخلوقاتو وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه اور یاد کہ ابراہیم علیہ السلام کلچ قوم تے بندگی اللہ خاص کے او یرکو داغنا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داستاؤ دپارا دیر خیر دے کتاسو بوئے لرے انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا یقیناً بندگی کو تاسو د اللہ نہ سوا دبوتانو جوڑا تاسو درو ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا یقیناً کسان چتاسو بندگی کو اللہ نہ سوا اس اختیار نے لری تاسلا د خوراک در گولو فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون نو لٹوئے دا اللہ تعالی سر رزق او بندگی دا خاص کے او شکر کوئے دا نعمتونو خاص اغتبو گزول شیطاسو وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اور تاسو تکذیب کوئے نو یقیناً تکذیب کرو ڈیر امتونو ساسو نمخ کے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نشترے پر رسول باندے مگر رسول اخکار دیم اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده
آئے نگوری دا خلق چی سرنگی اول پیدائش ورکی اللہ تعالی بیا با دوبارہ منکیم. ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار پا اللہ بننے آسان دے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ. وے دیتاو گردے تاسو پزمکہ کی نو گورے جس سرنگ اللہ تعالی شروع کرے پیدائش بیا اللہ تعالی پیدا کول بکی پیدا کول رستنی. ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ پارسیز بانے قدرت لریم. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تغلبون. عذاب ورکی چالا چوغاڑی اور رحم کی چابانی چوغاڑی اور خاص غتباو گزول شیطاسو. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء اور نے تاسو مقابلکم کی اللہ سر آزمک کے اور نباسمان کے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نشت تاسو لاد اللہ نے سوا سکھ دو سن امدادی. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ. کسان چی کفر کڑے دا اللہ پایتونو پا ملاقات دا کسان نو میں دشی زماد رحمتنا. اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دیل عذاب دے درناک. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه حرقوه. نو اس جواب دا قوم دے ابراہیم علیہ السلام ما سوا دینا چوی ویل وجنے دل رایاو سی زیدے. فانجاہ اللہ من النار نو بچ کا اللہ تعالی دل رضور داغینا. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدی واقع کے ڈیر عبرتون دیا قوم لرا چیمان لریم. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا. اویل ابراہیم علیہ السلام یقیناً جوکڑی تاسو دا اللہ تعالی نہ سوا بوتان معبودان دپارا دا دوستانی پمنساسو کے پجون دنیاوی کے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیاد قیامت پرد با انکارو کی بعض استاسو دا بعضنا ویلعنو بعضکم بعضا او لعنت بو کی بعض استاسو پا بعضو باندے. وما واکم النار وما لکم من ناصرین او زید ورتل استاسو ورد جہنم دے او نشت تاسو دا پارا اس مددگاران. فامن له لوط ایمان خکارک دتا لوط علیہ السلام. وقال انی مہاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم. او الہ یقیناً زہجرت کو ان کے مخبل ابدام یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والدے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اور بخلے منگے ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق زوئے اور یعقوب نوسے اور غرزول ما داغ پولاد کے پیغمبری و کتابنا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کڑو منگا دتا بدلی دتا دنیا کے او یقیناً دیوا آخرت کی خامخاد کامل نیکان نویم.
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ویاد گئے لوط علیہ السلام کل چویل قوم خپلتا یقیناً تاسو راتل کوئے بدکار رہتا رواندے والے نہ کڑے تاسو نہ پدی کار ہچا دخل گنا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. آیا تاسو راتل کوئے ناری نوتا اوپری کوئے لارے دخل کو راتل کوئے پا مجلسونو خپلو کے بدکاروتا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نو جواب دا قوم دا ما سعاد دینا چوی ویل روڑا منتا عذاب دا اللہ کتی درشتیننا. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ویلوت علیہ السلام ربا امدادو کے ما سرا پا مقابل دے قوم مفسدانو کے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا. نارکل چرال ملائک زمگا ابراہیم علیہ السلام تبزیر ورکولو. قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية. ویلاغی یقیناً منگا ہلاکو سیدن کی دے کلوم. ان اہلہا کانوا ظالمین. یقیناً ددیو سیدن کی دی ظالمان. قال ان فیہا لوطا. ویل ابراہیم علیہ السلام یقیناً پدائے کلی کے لوط علیہ السلام اشترے. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والملائكم غاخ خبروا باشا شپائی کی خامخا بشبکو لوط علیہ السلام دا کورنے ما سوا دخذ داغنا جیبا پپاتی کی دن کو گیم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ہر کلا شرال ملائک زم لوط علیہ السلام تام نخفش بسبب دائیم اور تنگ شوا بسبب دائی بانی سینہ. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. ویلوت ملائکو میرے گا مغم جن کی گا یقیناً منگا بشکو تا استا کورنے ما سوار خزستانا کانت من الغابرین. ایبدا پاتر کی دن کو نبازاب کے. انا منزلون على اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقیناً رالی گن کیوں گا پری کلی والا یو سخت عذاب دا اسمان دا طرفنا بسبب رائے چلی نافرمانی کو لدا اللہ دا حکمنو. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یقیناً پریخی دا منگا دا اکلو نایو نخخ کارا قوم دا پارا چاقل نکار لیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. علی گلے ہونگا مدن والو دائرور شعیب علیہ السلام. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اگر قوم زمان بندگی خاص کے اللہ لرام عقیدہ ساتے دروز رستن یوم گردے پزمگ کے فساد کون کی. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ندی تکذیب کو شعیب علیہ السلام انہوں دی درا زلزلے نشولی پخپلو کورنو کے پڑم خبرات امڑم. وعدا و سمودا اور تباکڑیم عادیان و سمودیان.
وقد تبین لکم من مساکنہم یقیناً خکار دیتا استد دی عذاب ددید کورننا وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین اڈولی کرو دی لرا شیطان عملنا ناکار دائیم نمانا اکراغی لرا دا برابر لارنا او حال داری شدی اخیارو دا دنیا پکارنوں کے وقارون و فرعون و حامان او خلاکرمگا قارون و فرعون و حامان لرا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ یقیناً راغلو دیتا موسیٰ علیہ السلام خخکار دلیلنو لوی اگڑا پائزمکا کیا ونو دی بچکدن کی زمین عذابنا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ نو ہر یونیو منگا پا سبب دا گناہ دا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا باعث یا غدی شراولگم پائی بانے باران نکانو وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ باز یا غی چونی واغی لراہ بتنا کی شغیم وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ او باعث دین آسو کو چخکت خکڑمگا بزمگا کے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا او باز یا چمگا غرقل پتوفان کے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نو چا اللہ تعالیٰ پدی سے ظلم کرے لیکن دی پخبل زانون بان ظلم کہو مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثال دائے کسانو چی جوکڑی دا اللہ تعالیٰ نہ سوا مددگاران پشان دا حال دا جولاگی دے چی جوکڑی او کوٹا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ یقیناً ڈیر کمزوری کوٹونا خامخا کوٹ رجو لاگی دا لو کانوا یعلمون کدا خلق پیدے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء یقیناً اللہ تعالی عالم نے پائے کسانوں چدا خلق و درامدت شہید اللہ نے سوا کار سریم وهو العزیز الحکیم اللہ زور و حکمت والے وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون ادا مثالنا بیانوں دخل کو فیدے لرام سوچ نہ کئی بدے بانے مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ تعالی اسمان نوزمگا دا حق کارکولو دا پارام ان فی ذالک لآیتا للمومنین یقیناً پدے کے خامخات دلیلنا دا توحید دی ایمان والو لرام